Pane gagang. Angek gitu dak. Angek-angek deh koyo na dingin-dingin lemaknya mah dak. Tubek sayu main pakai pelebada deh. Ini lemak. Ade tete man dopai kah? Nah, tuh lah kang tuh. Hey. Wah, Ba beli mie cak. hả? Beli mie. Đi. À. Apa penyak kue? Mie. Mie apa? Mie instan. Mie instan. Apa sao? Mixer, ginseng. Minsan. Pengek kalau kang. Pengek kalau kang. Bapak kamu ngiit tangan lu tapucian. Pengek kalau nah kang nih. Pengek 2 kali. 2 kali. 2 kali nih. Aku dua. Lah. Woi. Wah, Pane mende pak. bay lên Minsan. Palingin kan. Ya, Dan mende lemak na minsan. dan ke bang Danang. Mau pe mende to? Nè, pencak deh yang. Mende to lai. Nah, nih kau lah. Acek. Hah? Ngelom lagi. Acek. Ngek lah. Ano niya tiba-tiba buat day tadi lah. Wala pa ya ada ngek. Mano lagi. Lah 3 jam lah nak tiba-tiba. Lah nak sampai jam loh. Kau mau nak day makan mie. Dah lah ngek esok. Kantin jauh situ lo nya. Itu apa jauh? Cepat. Ya tahu. Itu kok jauh ya? Tidak lah. Ampun. Jangan. Jangan tangga ada lagi. Dah. Dia nak apa ni yo? Dah. Lopen. Ya. Dan. Zero ko. Apa yang tadi kau mah?